svima, evo nas opet na kanalu Croatian Gamers. Danas smo tu da vam pokažemo kako se rade sladoledi i to prirodni, super od voća. Znači niskokalorični, zdravi, prezdravi. Ovo je tu naranča, iscijeđena, a ovo je višnja u sokovniku. Ovo imate za kupiti u Konzumu. Unutra ćemo ulijati sok. Te staviti šapić i evo prvi sladoled je gotov. Tako ćemo isto i u drugu. I drugi sladoled je isto gotov. Ovo vam inače služi ko štapići i to će na kraju biti super. Sada šumsko voće, malo gušće, ali to je jako, jako zdravo. Evo, jedan sladoled od šumskog voća i još jedan od šumskog voća. Eto, to je to od sladoleda. Ovo ide sada u škrinju do 45 minuta do sat vremena da se fino zaledi. Poslije ovo izvučemo van, skinemo, imamo sladoled za jesti. Vidimo se i u sljedećem videu, a ovaj video, ako vam se sviđa i ako želite još takvih videa, koji su još i bolji možda, subscribeajte nas, lajkajte i šerajte naša videa. Vidimo se ponovno na istom kanalu Croatian Gamersa.